ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Wigwatio ni wakwa kana mwendo muziaisia watinda nesa kona yonthe ila wende kwelwela kisese cha Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba ni na uthocha nthini wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa muonza umuthi wa katatu wa matuku 11 mwai wa nyanya mwaka ni wa 2021 tutambanye nginya muthia wa Mauvoo endi twenenania kwisela ili itatu kenda imwe itano isuni namba yotumani mukuvi na vaindevi na endi Mauvoo a oingi makwate imwe kwa imwe kwisela mutandaoni wa Facebook Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official, na indi uitwa ati endeni wa mitandao yetu ya Twitter @Mutongoi TV, KE @Erastus Kithuku, na indi nito Erastus Kithuku wa Nzomo, na tuyambia ni kana enende mangu tani mwingi othiloni wa Sua County ya Kitui nimeulasimika kutambuka kwa mwendo wambe wa kilomita 10 kumantha kiwu itina wa usi ula manaumasia kiwu wa kithioko ula wi muvakani wa kaunti ya Kitui na masaku kung'ala kumana na utavi wa kithangathi usini usu enende yu mekulia serikali ilikilele kati na kumetana na mo wa kiwu Lina Musangi na ilivoti. Kavindani kako ndo kuingi kwikumilitu ni mua waki uva Kenya itina wambua kulea kuwa nesa yu ekalimangu utanile mwingi odheloni wa Sua County ya Kitui mamea serikali ya kaunti no ilikile na kuungamia kuwa wakithangathi usini wa kithioko ulewe muvakani wa kaunti ya Kitui na kaunti ya Masako. Oni itina wa ose ona ulovita sekile vinda kana permanent river kungala itina wa kithangathi kukuwa usini u kuyanana na ekalima kisioke use ono withia wamekwete na muno ivinda ya thano ekali ane maseka na mese makaumasa kiuva nundu use ona ula yukithangathi kiminite kutabo view nungalite Felistas na ula ni mwikali wa kisioke ni wakule ndongo isi ya kisioke selikile na kuungamia kuwa wa kithangathi usini u na gugote gwa kithioko itwithitwe twina thina mwingi muno biu guti gwakuiwe kithangathi kiathela yukondo koko kabukite muno indo citu iciende na kwa na guona twatuma na liboti kwa county wena kiate county waitu bala munge ngilo wena ndewe abata witu ona ndetha yo tungulika no tukwikalanga matinga mekwitika na okuwa kithangathi tutetse kikuwa wakiobi wako yitwikania ata nundu ithe tutena serikali tutetea nundu gutukwikania ata batu kieta muonza cio tuko tukite manza kibu yumango imeba maungamite na baba kibu gutwikinzaba guthu twanengane liboti tutetewe ngonabi kiwe liboti yetu na kaloke eobi kiwe liboti yetu tumanze wondo tukwika kithangathi itwalea na ke Catherine Mutuani wa sekana ni methi tumothi mbewa kilomita 10 kumanza kiwo ona be kindu kioneka kithangathi kionze chathi na bati wandaka ngilose onaeti ndaka elimba na yuno kanyikika ke umeabano indo sito siena bando inywa na twetherwa twothi kilomita 10 na kindu twothi omanze indo sito kibuo kula kwendo boy na tunae twabingwa kibuo kya songea baba kube twamanya kibuo nondo ichokanga bakube tukanyitha sindo na twotaba kibuo kya musi lakini kibuo ikena bingiwe na twese banate iwenze amya ukeobingwa nondo itheta ibeti tuma musi kioko tothi tomanza kibuo tukoka bikaisa nyanya na noti ye kana kanini kana kauno ketelekese koka kwonga na koko nyoso yukwao na indo ila sieva umusi siende na kunyauke wanondo be bandu siumya kibuo kwao twekulia matinga ba mwingo mama chako skaunde maungamwe mekasio kota bakibuo ba kithioko mekasio kota bakithangathi ba kithioko na kwao na twende na thinania na matinga na kibuo tubingwewe bala kitonya kwitha kina bingeliwe twetewe kibuo kya songea twende na tumia kibuo kito londo tunekwata sio tumia na maisha mekwendea nondo twina thina wanzana twikwenda thina ongi wa kibuo ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kumangutani kaunti ya Kitui ni Lina Musangi.
Twetiana na Lina Musangi tukwatiania na mwandiki tu wa Mauvoo Boni Mutesia kuma isioni sia tala matungulo na kangundo falo kutwelesekana muyumbe wa kaunti ya Masaku mwandu Joyce Kamene Kasembi ni wakulia atongo ikuikithia kana ilovia sia ambasari ni sia nengwe ala avinyiye na kuolanga ulusani yulu wa mautethio ala meonewa andu ala avinyiye oingi Kamene ni wakulia serikali ya kaunti ya Masaku kumatethia ala mena mamutha memwanya itina wakwithiwa methitwe maikulia ilovia sio kusiaindie Kamene anena itina wakukomana na makundi be wa miongo thanthatu maaka utwini wa mwishoni ni matungulu ya uthiloni wa sua. Ine ni utwini wa mwesa ni kamindani kaleko manite na mwito mwanu Joyce Kamene Kasembi ni wathingirila kana ilovile nengana we kukwata mbau kisomo si ambasari ni sele kwithwa inengwa la vinyiye tala mena mamutha memwanya ovamwe na mesila ingi ina mathina kivathukanyo vate kulicha ulusani nthini onengani wa ilovia i kwithwa mwe makaya kana nivetheo na kimanyano ila ilovia i siende na onenganwe nenge waya bursaries basari la tedo atena sio obisine ne sia nidi kana ala abine pyu ndene wa community to neto sete na PWDs neto sene sate na sia na total orphans na asune mongo asia tema nenge nafasi na tema nenge kipaumbele nondo netesibe misiemwe mbine nae pyu akalangi ndiwa metheo mevinye na momata kwata ilovia sia kuyukilia ongi Joyce Kamene ni wasikana ve mutalatala uende na unena niwa na mometheo maikwata ilovia i otando alangi nenetho nae maelesia tuena muswada kana mindo muya uende na usiwa ondo tona kwailwa nekenda tethesie aka alandiwa tina monde ne amesito na ndene wa community na muno ko Machakos County mebo na matakwata support onemwe na ito teasia ondo andwala ako makwata support aka alama moika na muno alanidi na nendiwa no sio kethia nema tethe gwene silikale andolame mamutha memwanya na mone methitwe maiweta kana maivikia gukwata ilovia ila ivathiwe ngalikoni yo na indo ngono ni akuna serikali ya kaunti ya Masaku kwikithia kana kinandu kila kivathiwe kwa mamutha memwanya ni chama vikia na kumatethia ivinda nila maende na itia utethio na ninetha na nenania ila program twina ya obisine ya utethesia PWDs kana lemavu bande ne akisioke chama tongolo netwa be mesie ekominele ya benefit na toyasio tewo moyoke kanete bikia kilomwe na nondo teima bikia na netese kinando cha PWDs kanale mavu pe kila kitha kindene ya county government na yo county government te makolia malike masisi kolate tabika na mawithie ne mama support nondo netese binda tatha corona ando na bine ukwati ni mutiliku muno na nimeonid utethio ndene ya biashara sio nikenda mokelia report ya Mutongo TV kumotoini wa mwesiani matungulo ya uthiloni wa sua nyeneta wa Boni Mutesia tume kaunti namba 16 na twethi kaunti namba 17 Makueni mundume wa ukuwa katikati ni wethi wa MY na mwi wake ukatiwa ute wa lelo vakuve na mosi kwake sokoni wa Kibwezi. Kikoki ni chaikithwa ni munini wa kamishna wa Kibwezi Vitalis Oguru vala wenda wonde wena Mauvoo yulu wa umo wa kikuki kukuna livoti kwa volisi ukunikeli uende. Otondo Kennedy Mulinge ukuelesi anikana mwi wa mundume ni watu wa nyumbani ya ukusuvia mi ya aku ya Kibwezi Funeral Home Kiundwani. Umo wa kikuu cha mundume mwe wa kuwa katikati ula wethi wa MY na mwe wake ukiachotewa lelo vakuvena mosi kwake kisioni cha Makelenzu sokoni wa Kibwezi kauntini ya Makueni utukuni wa kuamukia umonde kuyana na ngusi idhoni kana mwe wa mundume una ulaye mutandithia sokoni wa Kibwezi wethi wa ujitoka motani kake wina maumisi maima kutema ngochongo utewa lelo valave kuikika mutandithia uu tauwa iwe utena mwe wake kuililo kamota nikauka keneka na kikaleta ukwati mbanga ya kamota mundu ukwie bae mutui wakwa eta wa Musembi na nde uthuna mundu indi nitwona kana nitawikie kuwa na etwa ilelwa motani nundu motesiwa na ndindi ne bandu indi nitawikie kuwa na oka ilelwa ba motani nitwona taete meto ba mutwe maleli ne banga nicho kitumi tukuona ekie kuwa na ka etwa ba nundu nde no thuna mundu indi kaitha no thuna andu angi
na makamua na makamwete ba kumana naki UND makisio kime na wia yulo osese iwo vala menda maofisa ma polisi kurulumilia osese kisioneke wiola twena ugo kisione ni kwitha ni tuona nitawikie kwa wana nitape andu maumelile me kwa andu banze yani nondo na tene bebi na moa ya woba na yuni twena wia mingi twenda serikali tutethesie wia usio tuthele nondo tuona tawikie kwa wanando athuku gigi na thina wa gwitha andu mena wia lakini nondo wa kijethe wa chao mo wa kisio ki wa dio nita nikutona gwitha gwina mathina kwa ni tu plead ya serikali tambize na walabe assistant chief na serikali la nene matone kututethesia ndini wa gwitha kulinda kisio kiko kini cha ikithio ni munini wa commissioner sub county ya Kibwezi Vitali Sogur ula ainena na ndikima Mauvoo wawetata kiko cha kusenya nondo kwa ivinda ya sava yithito vungulu wa osesei. Tunasikitika kwamba leo tumeweza kupoteza mwanaume ambayo ni wa umri wa makamu kwa kile ambacho tunaona ni kama ni uvamizi katika hii eneo ya Kibwezi na ni kitu cha kusikitisha kwa sababu hatujakuwa na issues ambazo ziko hapa. Vala wenda mundu wonde wina ovo yulwa kila kitu na kwitha chothothe yeki koki kukona livoti kisaseni cha polisi kavindani kau kunikili wa mbesia. Kwa sasa hatujaweza kujua ni nini kilichotendeka, lakini pia ningependa kuwaomba wananchi na wakazi kama kuna mtu ambaye maybe ako na any report leading, maybe kama kulikuwa na maybe ugomvi hapo mbeleni ama nini, aweze kupiga ripoti kwa polisi na hata kwa pale kwa ofisi ya jinai ya DCI. Kavinani kaunu wenda andu kweka kosa matambia maki mia omokoni mo ayumia ukanyo muvyo kwa andu alame utuwa isasiko tai aiweta tamekoso wa matambia mai maki miao. Ningependa kwa rai wananchi tafadhali tuache kuchukua sheria mikononi kwa sababu hayafai na tuweze kuishi kama mandugu na madada, lakini pia ni onyo kwa wale ambao wako na hiyo tabia. Hatutaweza kuendelea na maybe tuweze nini visa kama hizi katika eneo yetu. Tutakufuatilia na ole wako utaweza kujuta. Tafadhali kwa hivyo muweze kukoma kwa hiyo tabia kwa sababu hii hatutakusaza, hatutakuachilia tena. Kumana na kiko ki ekalima kisio kime na wia yulo osesei wo wia ulosungio wo ni Mauvoo wa osesei. Ndilipoti ya Mutongo TV kuma maofisi ni Mauvoo wa osesei va Kibwezi kaunti ya Makueni. Ninye Kennedy Mulinge. Naindi ni ambo yothi umoni omukuvi ninzio kethete na Mauvoo beange mevo Mauvoo miokonia mathao ni kikombe cha UEFA Super Cup vala kwina ithau muthenyani wa umundi iya wiondo kathivasa ni ngumanyithia nu ukuthauka nau nava. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisya wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sya kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabubwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanema no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo Metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginyamo sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wathela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika
nitwavika. Yini via ya Nzambani ilayi kilomita nyanya kuma tauni wa Kitui. Nziani ya kuma Kitui kuthi mutitu sokoni wa Nzambani. Ivia yi ingedhanisye na sukulu wa imwana wa Nzambani secondary. Ivia yi yina wasa wa mita ya na imwe miongo nyanya na itatu. Niyetai atali yengi kuma ngaliko sionde siandi. Niyakiwe ngasi ya chuma ila itede yasya alamoka kuyona kulisa yuluwayo. There are no quick fixes to our current economic dilemma, no instant coffee solutions. However, I want to assure you that fixing our economic meltdown is doable and is achievable. While doing this, what I hear Kenyans to be saying is that they want a government that protects them from harm, not one that hurts them. Moto ino mbete siya timwe yaku niota nekata ningi niota ni koibe yaki keve mutsinga wa ula nosie kwa mulemba ndinesa koiba sukuma ine nosie bagwa mitango ndipite niota ina badi kwata hiko ni tsakota ngakuiba kolona ya vela kwata skiza tuni ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili itatu nyanya na uituma kwa nyanya imwe. Sa muonza na ndatika miongo ili nina udhocha ingine nende na kumanyithia. Itina wangali siya kukua wa enende kuambia kukua tatene kwi umundi iseso ya kusanza athukumi mangali ovamona akua nzanzo ya kwisiania na uwa wa corona ni ambia kiwanza ni chambasi musini wa Masaku. Daniela Mwongela Novikievo na ini ripoti. Itie muno ni mateleva na andumo conductors. Kitumi nundu asu nimevulana na andu kwa wingi kila muthenya. Nundu matatu ni bungu wesikue full capacity. Itina inagua 60% lakini wasia matatu sikuwa full capacity. Kwa full capacity mini andu imathengeangia muno na nundu conductor na ndereva wake nimevulana na andu asu ta manenga singano nimeusia kuenezo wau katika abiria la mengalini. Kwa hiyo ni nzia mtu wikie na singano ya noti ito no si ya mundu nundu onangi mekuka oama kuna biashara ba ndotona kwiwaje ndo ikwata onde nimekukwata lakini target itumbe nandu mama tatu na ende alangi mekwenda singano no makwate baki wansana. Vile serikali walitukubalia tubebe full capacity, hatutaki serikali waone ni kama we are not responsible. Tunataka kwa ile self regulation ya SACCOS waone sisi ni watu tunajua kujipanga, sababu hatutaki pia huu ugonjwa uenezwe kwa magari zetu. Gari kutoka Wote kuja Machakos mpaka Nairobi. Wakati nimetoka Wote asubuhi nilivyofika Machakos niliambiwa kwamba hapa kuna center ya chanjo. Imebidi nipaki gari nifanye kwanza kupata chanjo. Maanake wakati mwingi
chanjo inapatiana pande ya Makueni, napata ni usiku, nikifika kule napata wamefunga. Tuo mauvoni miokonia ukwini kana akuala matumia mota cia bodaboda musini wa Kitui ni makulwa kutumia mota ila sina lebo ya kuonania kana sina kianda cha kutwaisha biashara wa ukwi musini wa Kitui no kana kolanga siko cia ungei na ila sio konanwa na amwe ma atwai ma mota Kitui ukulio u wa mwene kivela wa atwai ma bodaboda musini wa Kitui Kinyalili Munyoki mwandiki wa Mauvoo Onesmus Chalo na ilivote kumana na wongeli kuwa matomota musini wa Kitui na ala meithitwe menungunika makuoni tomota tu maiwete tamakwibithwa ilovia mbingi na wongewa ni atui matomota yuni makulwa kutumia mota ila sina lebo ya kuonanya kana sina kianda cha ukuania musini wa Kitui uanenwa ni Kinyalili Munyoki ula ni mwene kivela wa atui matomota musini wa Kitui. Andu onze mambodaboda ala monga masingino ni kindu chambe tumanekana o mituki ni tukuka twa range stage itu na twa range stage itu customer ula nundu twithitwe na mathina maingi ma customer ni wakua na ni waete mararamishi ku ni tukuka tupangithia mubango witu ta stage ya singino na twabangithia kila mundu nukuka ethwe mwana bodaboda wa singino ethiwe na lebo na ethia we mukua ukwenda kukua uka stage singino wose bodaboda ila ina lebo nikenda wisa kwithia nitwatethania nikenda ubo wa kulalamika nene kwiwe nene lilo tungi wa change kana nene kwiwe nene balukilwe na ndo na balukwa ne mundu lo mwisi ku nenda kuthuthia andu ma akua alama kwiwa singino jaribu oke stage singino wose bodaboda ila isikie undola wa kwa tombondi Kelvin cheo kapinda nikalawo mane asiko isu na imenda akuwa moko nengwa ndaya no kana kunenge biasala uwo kwinda yela yaliteva musini wa Kitui gwidikidia mundu tena lebo reflector na helmet kwa lebo yandikitwe singino bodaboda safe group na twina certificate kwa usinduze kwitha twithingile kwitha ni twolanga mbanga na ungei customer cia ngewa sikoko complain kwa uju twende othikila kwa mwi ukite wakenda tukwithia miozi tukithingila tukwatanite na muvea wa polisi onewe avone menda serikali ya kaunti ya Kitui kusevya lelwa kuma kalundu kuthi esangwa ulama weta mbanga mingi tekitikite kisioni kiu na yumenda lelo suthi ni kwa kwikiolami no kana kwolanga mbanga cia lelo la sikathite muno nikenda ngali cia kosemba muno ni twikiwe mbams nikenda withie ngali siumete Nairobi na ila siumete Kitui town siendete Nairobi ni siethia siena speed kwa ni ngukula cia twikiwe mbams kingi kila ngwenda kunenea ni kaleluka kaliketa na singino kathi kumela kuya isangwa kakesilite singino kaleluku ni kathuku pio na kailite kwithia kasobiso na kakeki walami ona ethia kekwi walami ni twikiwe malam wisa kwithia twailite bodaboda sito bau sie kwanangika na sio tungulangwa ni maliko ngiripota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Onesmus